naimbag ken napendisyonan rabi tayo amin datagi gayem ken kakabsat ko ken Kristo ket nadanon tayo manen daytoy nga aldaw Webes ket agsasangot tayo tapno nitikas ta ket manggagan tayo no anada iti adal nga naipaneknekmet ket dagiti kakabsat tayo through the life of Kuya Bart Andes. So DJ topic tayo di kalman, DJ lifeline tayo kakabsat, persevere in doing God's will. So iso daytoy iti pagsasaritaan tayo data, iso iti binsa-binsaen tayo tapnon iti kastaget mapiga amin nga naadal tayo di kalman. Kahit no daday iti questions yo kakabsat, feel free lang ag-chat, ag-comment ken reminder dagiti friends, relatives ken family feel free nga iyaban tayo tapnon iti kastaget ay kadwa tay isoda nga agdengeg ken makilangen-langen kanya tayo nga kanito tataket iyo aro din ni Brad Aldrin tapnon idauluan na tayo iti may sakararan bro. Let's pray. Padigan in heaven, maraming salamat o Lord. That intid mo nga kundaway. Pagkasing kami manin pagsasaritaan, iti sasaw mo God. Fill us, Lord, iti Holy Spirit. Kasta o God, maawat mi. Iti sasaw mo God in spirit and in truth, God. Maraming salamat o Lord for using us as your instrument. And we pray, kadigiti kadwami o God, kakabsat mi, agbibuhay tata. Bless the life of each one o God. Nga iti puso, kaya nadalus, kaya naiwaksi, digiti basol, tapno iti kasta o God, kaya ma-grasp mo lang, disasaw o God, with purity in their hearts. And it is the Lord who will bless also our internet connection. Ikan na kami tinapisa nga internet connection o God, tapno iti kasta mo lang, kaya makapag-focus kada ito yung pagsasalitaan. We thank you, Lord, for this time together in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So thank you iti life mo Brad Aldrin ket tatangaro din tay manggagan dagiti ken amamon dagiti kakadwa tayo kakabsat ket adda iti may isang estudyante adda iti dua nga naglabas nga estudyante ka professionals ket agupubra ket iyon anak ngarod nga iyam ammo ni Brad Aldrin nga DJ nag-opening prayer ng ada lang iti isang kabasit mat nga introduction. So, ada iti sungbatan na nga question. So, da iti nga question ket anada iti sumrek yan tapanunot no manggan DJ word nga persevere. Sige bro. So, praise the Lord. So, para kanya sak ni Kuya yung Aldrin or adding yung Aldrin yung tapek taga Cagayan. So, no, dati mangigak nga word nga persevere, it's all about standing firm. So, sa ko lang nang dati word nga persevere, idi babasa og DJ word ni God. So, ti paka amok lang, maparemind na kiti persevere. It's all about kini God. Diyan lang bro. Praise the Lord. So dito isang amin iti pagsasaritaan dito takakapsat. So aduda iti ma-adal tayo about perseverance in terms iti may isang estudyante, may isang agupubra. Ket I believe at naduma-duma iti kasasaad iti tao. We have the same God and we have His words nga pagkamangan tayo. Okay, ken ni Brad Denmark Benavides nga rod anamat iti papanpanunot mo bro no mangag mo DJ word nga persevere. Praise the Lord. Thank you so much, brother. DJ magkanyak man sa persevere is ito yung amin nga kasta papatid ko na talaga ti pamati mo kasano iti level iti pamati kinigad. So DJ persevere di ko mismo nga mas amiris ba kasano di pinagayat or DJ level ti pinagayat to kinigad. DJ mat kanya brad. Praise the Lord. Sa ijemot nga makita iti level iti love relationship in the Lord. So
ni Brad Denmark Benavides ket agubobra JMMS CI CTE may isa nga registrar kakabsat. Iyam amok met nga raw din ni Ate Jonah. Ate? Hi, hi tuloy. Hello, good evening kakabsat. So, siyak no kani ate yo or ading yung nga Junelin ang bubunok ba. So, sige. Siyak mat kat para kinyak is perseverance kat di ka mo muna talaga nga napanunot ko kat DJ endurance kasya. Kasi asang ko madagiti estudyante, pa nag-persevere nga ag-review, lalo iti kakalkalpas da nga finals. Kasya, and even mat iti working, perseverance nga ag-endure. Kasya. So even pa iti spiritual, nga whatever happens, ag-continue lang nga talaga. So DJ persevere nga doing your best, tap no ma-fulfill DJ, kaya or DJ naka-goal. Kasya. Praise the Lord. So, nakaadon ni Ate. ni Ate John nagit may isang nagbasa iti agriculture iti MMSU CAF SD. Okay, praise the Lord. So, hintay nga raw din ni Jay topic kakabsat ulitek ti topic tayo di kalman kan iti pagsasaritaan ti tatak persevere in doing God's will. Si tutured ang mga ramid ti pagayatan ti Diyos. Okay, so DJ nga rod nagpintas nga maawatan nga no may isang estudyante, may isang agubra. Kat si tuturot tayo nga mangubra, DJ ipaubra iti instructors or boss or iti amo. So even with parents kakasjay. So kasjay tayo mat in the Lord. Apay kasi iso na iti priority tayo in our lives and He is our God. Okay, tatamat into iti passage ko na itoy nga rod patpatgek akakabsat agtalin na it kayo anatipker kendi magaraw. Okay, praise the Lord kadijay. O muna pa ilang nga sentence ket nagbabagas iti bagbaganan sa agtalin na tayo anatipker ket di tay pulos magaraw kasla ko may iti pader natipker dijay oray kasano iti panangidordoron gumaget haampulos nga magaraw. Okay, so kanayon asang when yo ti trabaho yo amay paay iti apo taam mo yung adabo nga ti amin nga aramiden yo iti panagserbi iti apo. So dahito gat makita ijay umuna or first Corinthians 15:58. So nagpintas di ko na nga asangwen nyo ti trabaho yo ang maipaay iti apo. So DJ pa lang akas may isang estudyante kanyak no aday ti ipobrite is ti instructor ko talaga mat nga seryosoen kasi instructor nga rod same as drumot iti agupubra no anamat iti ipaubra iti amo syempre timot excellent nga output iti ipakita so kasjemot in the Lord mas pay dapat in the Lord so ti trabaho tayo nga ipaay ti in the Lord ket dapat excellent and perfect so nga rod new ay Old Testament ket DJ offerings the in the Lord ket pleasing take kapipintasan ken kamamayatan kalalangtuan kuma nga apit da isu iti i-offer the in the Lord. Okay, praise the Lord for those lessons. Tatangaro din aday iti talo nga points nga na-discuss iti galman. Number 1, stand firm, let nothing move you. Apay matkasdi iti bagbagana ngamin akas may isang estudyante adda iti maubra adda iti circumstances or problems, struggles nga mapaspasaran. Yung kunan na word ni God, let nothing move you. Okay, say mastromat iti may isang agubraken, may isang tatangon na may isa ananag. So point number 2, always give yourselves fully to the work of the Lord. So dito nagpindas yung word nga F-U-L-L-Y or fully. So buo dapat iti service tayo in the Lord haan nga tay partial lang haan nga tay no manulang iti kayat kasi kasala kanyak mat nga rod karakanayan ko example ko no grades iti subject syempre kayat ko amin nga subjects ket pasado di ba DJ iti may isang as aspire iti may isang student even kung ana agubra kahit nagadumot iti sahod mat nga half lang iti ited di ba haan so DJ mat same as trumot iti panagubra tayo in the Lord give yourselves fully to the work of the Lord and lastly
your labor in the Lord is not in vain. At the bunga, ti amin nga aramiden nyo, iti panagserbi, iti Diyos. So, makikita ni God, iti ubraen tayo. Amuna, iti experiences tayo. Ketso na iti karakanayon tayo nga kadwa. Okay? So, dadamot iti naduma-duma nga or talo nga challenges kakapsat ket dagito iti pagsasaritaan ti data. Dito umuna kinana na ditoy Christ remind us that as we walk with Him, we should stand firm and not be moved. So take note at the word na nga remind. So in remind ni Christ kanya tayo nga habang makikadkadwa tayo kanya na sumursurot tayo kanya na we need to stand firm and not be moved. At dadang at alagan iti nakaanta nga circumstances but ni Christ iti sursurutin tayo so na iti bagbaga na iso iti surutin tayo. We should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into the right faith established by Christ. So nagpintas nga sama-sama digiti talo, physical, mental, and spiritual. Apay, ngamin no sigagagar tayo mga ag-serve in the Lord spiritually, yung madimat iti physical, haan tayo mat nga agbaybay faith iti physical, so apektado di jay. Okay? So, nag-come up iti question nga, in what ways do we stabilize our faith when we stand, are moved, and shaken in our stand? So, daytoy, kat umuna nga sungbatan ni Brad Aldrin. Bro? So, ayan. Praise the Lord. So, sakli din kapsat at challenge number 1. So, yung muna pa lang is applicationin. Kasi dito, in what ways do we stabilize our faith when we are moved and shaken in our stand? Wala na. Pero yung muna nga part, kasi iso ti application na kanya kasi Christ remind us that as we walk with Him, we should stand firm and not be moved. So always be reminded by Christ always. DJ iti nag-come up DJ mind ko tapno niti kasta agsubli DJ faith nga kaslang na move or na shaken. Wherein haan ko talaga dapat ma-shaken or ma-move iti faith iti may isa nga makungkuna nga Christian. But that reality haan nga maiwasan na daduma. Pero itinapintas nga pinaka-way or solution niya talaga is to go back pa rin kay God. Romans 1:1, kung na dyan, there is now no condemnation to those who already in the Lord Jesus Christ, who are already in the Lord Jesus Christ. So kan nagdidigab sa haan nga guilt, haan nga sin, haan nga challenges or situations iti mangi yadayo kanyak mangi separate kanyak ti love ni God. So nagpintasan nga ro DJ Romans Smith lang, no one can separate us from the love of God. So DJ faith ko dapat is ma-regain agad-agad. Haan nga agtultuloy nga ma-shake-shaken lata. So I have the responsibility nga mangi revive ulit no na-shaken man or madamaman nga mamumove di nga faith ko. So DJ kanyak titi kabsat. Praise the Lord, bro. So nagtinda siya na isawang ni Brad Aldrin nga haanti dapat nga ma-moved itian niya man nga past experiences tayo nga agkokos iti guilt or mangi flashback dagi scenes. Kasi agpaiso ngamin mabalin nga so in connection lang jay mental kasi mabalin nga atake na tayo iti jablo through mental, so i-flashback na digi na obraan iti flesh before, but klaro let us not be moved. Praise the Lord. Okay, dito mat sumaron na tatag nga answer ket itamot nga aldaw iti birthday na ni Brad Danmark Benavides. Bro, happy birthday, bro. Thank you, Brad. Yaman na iti iti aming abuy-buya and iti kakabsat tayo met nga nag-greet kanya kiti tatay through message and through JP nag-post. Kindi
office and hindi nakakita kanya. Thank you so much. Ang kuman nga may sa kanya yung tata, we need to focus kada ti message ni God kanya tay tata. So actually tama DJ bagan ni tatay ni Aldrin. So pero DJ may sa kanya ket remind ni Christ kanayo na talaga i-remind. Kasi ni Satan hampulos nga mauma kumbaga nga i-deceive na tayo kadigiti madi nga obraan tayo in the past, pero very clear nga once ngamin talaga nga we are totally believe kini Christ, natural or kumbaga natural kanya tayo nga agistan kanya na, pero nagmayat nga di panagayat ni God kanya tayo ket he always remind us kadigitay madi nga kumbaga digitay kailangan tayo nga agistan kanya na tano na haan tayo nga maika ni Satan iti single hint nga ma-move iti pamati tayo kanya na. So DJ, very clear nga the way we act na talaga, the way we totally think can pinagpampanunod, it should always live by faith. It should be always right kadijay pamati tayo kin ni Christ. And then ni Christ talaga met iti nang establish iti pamati tayo, awan dapat iti nayon na awan sa bali napapanan na kundi ni Christ langin. So DJ, ti may isang pa-realize ni God kanya dati jay part nga I should always praising the Lord kadi pinang remind na kanya kasi in this part nga talaga ket adaman di part nga haan kumalmalayan by action, mentally or physically or di nga madi nga man aramid. So ba DJ, di may isa nga kailangan nga kasakit di faith. Kamusta yung faith? Na kumbaga di faith ba talaga kasi idji ngamin by this ngamin ket idjay tayo nga di tayo mapatugker di pamati tayo kay kuana. So DJ mat kanya Brad J Boy. Praise the Lord. So always evaluate kumusta DJ faith. Okay? So we must have this faith nga increasing in the Lord. So wala ka na mapanpansin tayo kakabsat or gagayong kan kakabsat karakanayon ng ibagbagay ti Bible study leaders tayo or leader tayo nga we need to live by faith. So DJ faith nga min kat yung product iti love relationship tayo in the Lord. DJ pakakitaan iti lordship ni Christ kanya tayo. Praise the Lord. Tatamaten sang batan matday tayo ni Ate John. Ate? Sige, good evening again. So, kinyak mat kakabsat ka sa umuna dati pagiging stand firm aya na-remindan nak lang mat dati kasi sometimes kat adda DJ ngamin kinyak itisal ko kat adda DJ times na nga ag-stand firm nak nga adda DJ part na nga kaslang self ko lang ti makaammo kasjay. Tekas lang ipakpakitak lang iti tao nga natubker na deep inside kat kasang broken kasang marigrigatanan kasjay or DJ nga rod makita iti sabaling nga tao kat na happy kasjay kasi kasanghan ko kahit nga ipakita nga na tawag na nga te nakapsot na kasjay. So i-relate ko lang dati kasi dati yung topic tayo kasi we should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into the right faith established by Christ. So, kinyak pa gamin ay kakabset kat mahilig na ti agi bagaji praise nga fighting. So, detoy kakabset kat kasapulan gayam nga hanga fighting nga te sikat imang laban but fighting with the Lord kasi DJ nga rod kasapulan nga maging anchor iti iti naka-angkoran iti faith ko kat ni Christ mismo. Diyan nakakapit ken kuana tapnohan nga ma-move kasya. Kasi no siya nga talaga alisto lang nga mo-move deta kasi nga rod ba iti tao di ba emotional asya alisto lang masaktan no sisuna lang. Ngam DJ in remind kinyak ni God nga no once nga DJ faith ko
kat naka-anchor ka ni Christ, anyaman nga trials, ijay nga talaga, or jay nga imbaga ni dagiti kakabsat tattehan nga mamove no once nga ni Christ iti paka-angkoran na. So nga jay pagiging ti panag-stand firm kat haan nga iti self, nga tay makita da ka lang nga okay ka, but dapat kat physically, outside kan, inside kat okay ka with the help of the Lord. So, di mo tinakita kakabsat nga maging deep or rooted dapat iti word ni God, panghawakan dagiti promises na, lalo ka dagiti quiet time, through quiet time, iti word ni God, and even dagiti pamagbaga, dagiti leaders, and even dagiti sermon no kuno Sunday, or di papapanantay paki-fellowshipan, churches, and everything. So, di panghawakan lang nga talaga kasi tapno maging anchored tayo ka DJ word na mismo, word ni Christ iti life tayo. So, DJ lang kakabsat. Okay, so being anchored in the words of Christ and God. Praise the Lord. So DJ, nagmet lang ti word nga kondisyon. So bagbagada nga mingat nakakondisyon sa lakawan no agay ayam wenno may isang athlete. So kasapulan talaga iti proper exercise, conditioning of mind and body. So no nakakondisyon nga kunada mayat iti anayas na, mayat iti performance na. Same as trumat iti spiritual. So no nakakondisyon tayo iti spiritual, kung nakakondisyon tayo through the words of the Lord, kat mayat mo iti anayas nga talaga iti spiritual life tayo. Productive and effective. Okay, intayo mo tan ijay pakadwa nga pagsasaritaan tayo. Tanan itoy, it is our duty to give and be fully committed to our God-given work. So, dijay, kas examples itatay kakabsat nga no may isang student, may isang agububra, so committed iti tumunggal may isa ka DJ work nga naited kanya da. So same as trumat kanya tayo nakas may isang anak iti Dios at da iti commitment tayo in the Lord, at da iti work nga inkumitar tayo in the Lord. So intent tayo iti bagi tayo. So anada ba dagitoy? So kanana itoy, God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? So kasano iti or anada iti pakakitaan nga iti ubra tayo ket may itet tayo nga sibubuo in the Lord. So anada dagiti product, anada dagiti fruits, another dagiti tangible or physical nga pakakitaan or mabalin iti anything nga dapat iti spiritual da amin. So dahil mat ket umuna nga sumbatan ni Brad Denmark. Bro. Praise the Lord. Thank you so much, brother J-Boy. Sige, God given us this duty. Pero ano yung duty na to? Actually, may sakit did you sustain the love relationship with the Lord by obeying na talaga. Pero ito nga fully committed to our God-given work. So, dijingamin nga talaga hanga talaga ma-please ni God. Ore man arami din tayo, oray ko na tayo nga 99.99% inaramid ko mat amin kinigad, pero part nga adalata iti 0 point something, talaga ma-please ni God. So dito'y kitaan talaga, I should always double check the G-heart and G-heart nga ninti may isang nga talag may isang nga kita or narigat nga kumbaga G-heart nga min iti may isang may isang nga ma-shaken nga talagang once nga min nga haan nga committed in the Lord. Di panagayat ko mismo kanya na. So, 100% ba talaga di pinagayat ko kanya na or adabela talaga di 50%. Pero dito'y, kung ano, how should we make sure that we give fully to the name of the Lord? So, dijay, inside pa lang kanyag dapat fully dapat isunan. Kumbaga, awan dapat iti pakapilawan or awan dapat iti kurang na. Kundi 100% amin ket ada maitid amin kinigan. And ganun din sa lang di pinangi
pinang tulong ti pada nga tao inside the office. So kasi ngamingat mo talaga nahangan nato kadi love relationship in the Lord ngo haan nga maawatan DJ identity kumbaga in the Lord. Kasi once nga nga adda ka di office nanto awan ti kadwa nga kumbaga nga may sakripisyo sa kan adulting work adan ti part ni nga ag-burst out or ti haan mo makontrol DJ bagbagim ba. So yun DJ may isa nga DJ may sa kanya kiti sustain mismo DJ ay dati nga kumbaga dati nga fruit of the spirit kumbaga self-control dapat ada kanya datoy. So self-control palagi. Yung DJ nga kaptahan lang nga self-control. The whole dapat ada amin DJ. So may isang naman nga evaluate ni ngamin nagmi-meeting kami is about love. So DJ no arami dag amin iti daytoy with love, di love nga agapukinigan. EJ pa lang maamiris nga talaga nga makita ba talaga DJ itod ko kanya na wholeheartedly di pinagayat ko kanya na. So DJ EJ may isa nga kailangan nga kitaon kanayon ngo DJ ngo adda digiti pagkurangan na so dapat nga maulit kundi kailangan nga talaga nga isubli fully in the Lord. Actually, kahit ko lang i-share kanya yung kakabsat, DJ may isang quiet time kami TV God is DJ pinangited ni God the opportunity nga ilit iti tattao. So, pinangilid ka talaga nga kakabsat kita, han lang nga 50%. So, DJ, give talaga, accountable na ka DJ, intend ni God kanya. So, hang ko dapat nga sayang nagiting opportunity. Ganon din sa binigay sa akin ng Panginoon. Intend na kanya fully, so I need to give to other fully, han dapat nga mag-divide isuna. So, sakto lang yung message it is Sunday. Thank you. DJ lang met kanya, Brad. J-Boy. Thank you, bro. Sa nagpindas, DJ, imo na pambungat ng imbagan ni Brandon Mark. Always double check your heart. So, mabaling namin nga tatangal daw na pasahan, DJ, nga banag. So, ito bigat, mga ramid man iti wayon ni kaaway, when iti jablo, iti satanas, tapno iti kastagot, allukuyon namanen iti puso wenno iti biag iti may nga tao. So always check our heart. So no adda iti hinten iti any nga worldliness ket let us go back to Christ immediately. Praise the Lord for that, Brad. Okay, so that tamat sumong batmat ni Brada Aldrin. Bro? So ayan. So sa akin naman dito kabsat iti mesa or pan naka-answer ko kada iti challenge number 2. So kasanok nga ited detoy or how should we make sure that we give fully to the name of the Lord is DJ going back kadetay self-matlaeng kitan no DJ sarili ba is genuine iti panag-follow kini Jesus Christ. So it's a revelation kanya J 2 Corinthians na bigat 4 verse 5 kuna na jay for we do not preach ourselves but Jesus Christ as Lord and ourselves as your servant for Jesus' sake. So it's all about preaching the name of the Lord Jesus Christ. Therefore, I am not a servant iti tiltiladda or I am not a servant in this world to dikit the servant na ni Jesus Christ. So DJ ko nga ipakita or maipakita kanya nga I am doing this fully for the name of the Lord Jesus Christ. So DJ, dapat kat I am very aware kung ano yung ginagawa ko. Is it still by flesh pa rin ba or by spirit? So I must live in the spirit of God nga talaga. Haan nga DJ by flesh. So DJ, living by the spirit. Thank you, bro. Okay, sa nagmet yun ay baga na ya always check. So mabaling ngamin nga tayo nakaadayo tayo no kitain tayo sa baligaya man iti pagpagnaan haan gaya man nga by faith but rather nagbalin nga
through DJ kakayahanin, babain DJ gift, kaputa na sana yun by performance, by work or by flesh. So always go back to Jesus, always check kung ano yung punot dulo, kung sino yung punot dulo ng ating mga ginagawa. Okay? So Ate Jonah, anang batiti, may bagam ka dito. Ate? Sige, praise the Lord. So, kinakmat kakabsat, ana DJ obraak, tapno maifuli nga tad ko detoy, that we give fully to the name of the Lord. So, syakmat kakabsat kat DJ mo revelation kinak ni God kat DJ pan naka-understand nga talaga who Christ is in my life. Kan in that way ko lang nga talagang makita nga dati nga work nga inted na kinyak kat for Him, to glorify Him. So, datoy, ijayak namin James 1, ijay, nga in-reveal na kinyak ni God nga, consider it pure joy, no, maka-face ka iti anything or trials, tapno dati iti makapag-produce iti perseverance ko na. So, jijay, no, ma-understand ko nga talaga nga, following the Lord kat will na nga agkaroon pa lang ti suffering tapno agkaroon nakmat iti kumbaga dagiti banag nga matutunan asyay kasi hang kamot nga maka-learn no hang ka umunang tawag nan nga no one challenge sangasyay. So dijay nga agkaroon nak dapat iti proper DJ nga rod kakabsat, proper nga understanding who Christ is. Kan DJ agagrinak DJ baga ni Ading Aldrin tatay nga DJ that no sino talaga ni Christ kat dapat kat isumat ti kumbaga agsurot kasyay no sino ni Christ iti ibagbaga kat dapat kat even iti action ko kat isumat ti makita iti sabali nga tao. And last one kat fear of the Lord kasyay. Kasi iti ko nakita kakabsat nga noon talaga fear of the Lord ko kat or nohaan nga ma-develop fear of the Lord ko kat adu dagiti banag nga maubrak para iti lubong kasyay. Kasi di nga rod sang ti lubong kat no work nga talaga kat kas lang sang estudyante no adda ipaubra ni mestra adda deadline nakasya kat nagalisto nak idi nga mangubra kasyay lalo no og deadline ngam no iti word ni God naawan talaga fear of the Lord ko kat maitantantan amoy DJ nga word DJ nga procrastinating kasyay. So DJ nga agkaroon nak dapat iti fear of the Lord, love for the Lord kan DJ understanding nga talaga who Christ is. So DJ lang mat kinya kakabsat. Praise the Lord. Okay, pud no nga talaga understanding who Christ is in your life. So akas may isang estudyante no naawatak nga in-enroll ko DJ nga subject obra amin nga requirements no may sambat nga obra no naawatan nga may isang nga employed ka DJ nga may isang nga pagubraan so, therefore nyo na date po obra gat obraen same as true no naawatan nga datayo kat may isang anak iti Dios and adda iti word ni God kanya tayo bibiyag to word ni God kanya tayo ammo tayo na anada iti obraen kaya another iti tungpalan to in the Lord. Okay, hintay mata ni Jai number 3 or challenge number 3. As promised, our labor in the Lord will never go in vain. So mabalin ngamin nga during the hard times kat no nagtitipon amin and gat mabalin nga malipatan DJ promises ni God mabalin nga balin nga fleshly or emotionally affected iti may isang nga tao. But nagpindas nga rod iti word ni God kasi perfect at da amin nga masapol ti ijay. So if we trust Him, even we are working with pains and trials, God will never put our efforts into waste. So amin nga naubraan tayo in the Lord ket naka-record sa mo na amin digijay at dada iti or aware isuna kadagijay amin nga nagrigatan tayo amin nga na-experience tayo in the Lord for the Lord. So how and in what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right track and not in vain. So
anado dagitoy nga ways that nun makita tayo nga iti ubraan tayo ket and efforts tayo ket para in the Lord and haan nga in vain. Okay? Sige, amo na nga answer dahito ket ni Ate Jonah. Ate? Sige, praise the Lord. So, so sige. Ana ba iti pakakitaan nga DJ labor tayo or DJ job ubraan tayo katang sayang kumbaga siya. So, kinakmat kakabsat kat actually kat dati garod iti reason na no ape nga agbabay faith tayo. So, kasang guman ni Abraham nga siya. So, i-relate ko lang aya kasi DJ garod in sacrifice na di anak na. So, that is by faith nga urehan nan makikita no anati plano ni God ngam inbaganan DJ imbaga ng sukatan nanto or yung maging fruitful to suna nga aramidan na lang diin command na. So kasdemat kinya kakabsat by faith mo't amin kit de nga no physical nga talaga no iti outer or itatang nga agdama makita nga haan nga nasayang kasi nga rod adot na develop nga character asya kasi ti dati nga June na ide ket nagado nga negative nga character nagado nga banag or anan tekas lang hanga ugali ti babae kasya kasi nga rod kumbaga naka wordly nagado dagiti banag nga hanga pleasing iti sight ni God nga ugali iti babae iti dati nga Juna. So DJ so nga makita ket nga haan man nga DJ hangko man makikita dagiti promises na pay itata nga mamati nak nga soon DJ nga rod imbaga ni ading Jayboy tataya nga nakalista DJ and even dagiti dagiti mind encourage itata nga ag-share iti gospel sang kumakasjay kasi lalo dagiti estudyante aya asjay kasi agpay sumat nga iti napanan nyo ket agbasa ngam DJ nga rod we should prioritize or we should think also nga ni God ket inted na iti life tayo tapno mausar. So DJ perseverance nga talaga amat amin kasang kumapag-persevere di agendur ka nga unang katag memorize ka iti verses kasya. So ito na nga ipa-develop king ka ni God nga kumbaga ma-develop di thinking skills. Tama ba? DJ. So adot ma-develop along the way. Hantay lang no ko mapupuutan kun baka sabali lang kami talaga i-expect tayo iso nga hantay nga ma-consider DJ nga as kumbaga tawag nan promise ni God nga ado talaga actually kan halos amin DJ lang nga talaga proper nga panangintake dagiti ited ni God kada tayong changes lalo dagiti positive nga suksukatan ay dagiti negative to positive nga suksukatan ni God. So DJ lang understanding and by faith mat amin aya adin ko kakabsat. So DJ our labor in the Lord is not in vain. Stand firm lang nga talaga and soon ni God to amin ti makakita amin dagitoy. Kaya syempre para kinya na matam amin datoy. Kan numanhan tayo makita itata sa nga rod yung tatay life ni Abraham urayan tayo lang nga talaga and soon ni God ti agwork. Amen. So sige, DJ lang. Praise the Lord. Okay, so di mo iti lately lang nga i-reveal ni God kanyak kasi makita ka da iti comparison nagijay ka kadok iti first year karoman iti kakasiba kasel grupan iti nakadkadwa iti so dala da iti kastoy da iti kasta but iti kanyak ket there are results kanang ni Ate Jonah. So na nag-grow ta in certain field siya nag-grow na spiritually. DJ mat iti nagdakkel nga blessing nga naalag in the Lord kasi the day ti nag-pursue iti different careers. So nag-grow da iti nga field. Ngam kanya ti nagmayat in heart ket nag-grow na spiritually. So guided na anay iti obra or anay iti pangusarak iti life ko. Okay, praise the Lord. Tatamaten bakmat ni Brad Aldrin. Bro. So, ayan. Praise the Lord. So, kanya gitigabsat ket agwan wonder siguro tata dagiti kakadwa tayo agbuy-buhay at taabay ti pagsasaritaan ket
labor, hard works, or whatsoever. As lang rigat. Pero ito yung iti reality nga talaga as we obey the Lord Jesus Christ. So it's not all about DJ tipo nag-follow kini Christ ket diretso lang DJ etay dalan. Didikit ti ada digitay humps nga talaga pangatog pababa. Ada digitay difficulties nga mangyari iti panagbiag tapos hindi ka sagit ma ma-assurement lang DJ work tayo kini God ket gusto. So kanya kakabsat it's na nag nagpintas niyo rin ti pa nagpadaan dati topic tatangin dati quiet time ko tatay bigat. Ako na verse 8 to 9 iti 2 Corinthians chapter 4. Kung na nagtoy, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. So always be remembered that at the DJ makungkuna nga jars of clay at ay jars of clay kat at the kinigad haan nga agapo kanya tayo. So DJ kabsat ag i-endure ag persevere kadigiti sufferings lang nga talaga DJ iti panaka uh, main point kaditi kan nagtata haan nga agpa-defeated kadigiti atake iti diablo or digiti emotions so di stand firm pa in the Lord. And always be remembered nga dati yung obraon kini God is at dati sukat nanto in the end. And the Jarod, naparemind na kadigiti kakabsat, di kadwa kisel group di Rabi. So at dati nakita ko nga video. So, Ejay, insend ko kanya despite the situations adadalata and I praise God for the life and also pag-pray nga talaga nga haan lang nga aging gana situation iti ma ano man din ko ito sa ano haan lang nga situation iti lagpasan didikit di amin challenges, difficulties, problems amin nga talaga ket stand firm haan lang nga may nga panag. So always be reminded nga our labor in the Lord is not in vain and keeping the right track haan nga mayaw awan. So DJ a quiet time lang tamot iti mangi reveal no at the G pa rin ba right track or wala na sa focus. DJ lang. Ay DJ. Praise the Lord. Okay, dan sa kanta na DJ Kat bro. Adda na DJ. Okay, sige. Hindi matan iti summary kakabsat iti na pagsasaritaan tayo. So, praise the Lord iti life iti tumunggal maysa and as well kadagiti agdengdengeg wenno addape lang nga agdengdengeg ket adupay kakabsat dadapay iti mangigantayo ket station lang and no iti concerns you feel free to chat us mabalin kay ag-comment no kay tumat iti personal feel free to chat us kakabsat. Okay? So, ito yung muna pag always go back to the Lord. So, let us not be moved no ana iti current nga situation tayo so dada talaga iti problems nga makasango dada talaga iti di nga ron adaptation iti taga Pinas so da iti no panagtutudo ada iti ubraen no panag pupudot na term na no pa di jayen ti basit iti danom so ada iti ubraen iti Pinoy so same as trumet iti may isa nga Christian may isa nga follow in the Lord always fixing our eyes on the Lord Jesus and as well ag-focus ka DJ word ni God haan nga DJ past experiences haan nga DJ guilt or any hint of sin but rather fixing when focusing our eyes ka DJ panagayos di dara ni Lord Christ DJ Cross. So, no dadaman iti pagkamalyan Romans 8:1 go back agad dumawat iti pamakawan and
agsubli immediately. So itigat no ni Satanas ket haan nga mao mga mang-deceive kanya tayo, ni met Christ haan met nga mao mga mang-remind kanya tayo babaen kadagiti words na. And even the Lord, so ijay nga rod ket ni Jesus Christ na remind nak lang, he patiently reminded the 12 so that iti haanda nga mapaglaing idi ada iti problems mat kanya da, but ni Christ ket patient nga mang guide, patient nga mang remind kadagiti disciples na. Same as trumat kanya tayo, we have the same Christ yesterday, today, and forevermore. So, amin nga resources ket complete in Him. Okay, Jema challenge number 2, always double check our heart, the content of our heart. Mabalin nga mi follow in the Lord nga agbalin nga excuse DJ or na-determine adda iti hidden agenda. So haan nga kasi iti pleasing nga service in the Lord, but rather DJ heart nga ag-obey kanya na, heart nga agubra iti pagayatan na. So ano yung mas importante para sa akin? Ana iti napatpatag DJ ba commitment in the Lord or DJ commitment iti others. Okay? So there are fruits of the Spirit. And DJ nga rod, so DJ quiet time. So nagpindas nga talaga iti quiet time. Kami DJ tayo nga ma-refresh, DJ nga masungbatan iti aming nga concerns, iti tumunggal may isa. So DJ quiet time ko iti love the Lord your God. So di ba iti pagbaga ni challenge number 2 got service sa iti God-given work. So may isa nga emphasize ni God kanya nga work is to love Him wholeheartedly. And kung na nadyamot pakadwa, love your neighbor as you love yourself. Okay? So we need to preach the good message or the gospel of the Lord, the DJ pagayatan ni God kanya tayo. Okay? And He must be the focus of our life. Challenge number 3 kaobsat, doing everything by faith. So DJ faith iso iti pakakitaan no kasano tayo nga makilangin-langan in the Lord, no kasano tayo agre-rely in the Lord. DJ iti resulta iti love relationship tayo in Him. So proper intaking of the Word of God. So dapat DJ meditation tayo, haan lang nga agbati di notebook, di notes, but rather maipapuso no nga rod iti DJ iba-iba Bible study kat di ba manag-ana damin manag 10-5 da. So kaslan na ipalasag kanya dan di 10-5 nga pansit. So same as true mat iti word ni God, dapat maipalasag kanya tayo tapno iti kasta in every way kat iso iti reflect. Okay, in adamat iti message ni God kanya tayo takakapsat kat daytoy kat mga gantayo through the life of Brad Mark Benavides. Bro? Praise the Lord. Thank you so much, Brad. J-Boy, so I think nga rin kakapsat, at kahit kahit ko lang nga damagan kanya yung kakapsat regarding DJ stand firm. So, ada ba kanya tayo di part nga ma-shaken tayo, ada ba pa kanya tayo DJ agdwa-dwa ba nga agi-stand in the Lord. Ada min do kumbaga upat or talo nga reasons na either ada digiti basol or ada di kahit nga ipalernigan kanya tayo. Hindi namin nakadidanger iti namin kakabsat ket pagkahantay pengin accept ni Jesus Christ as Lord and Savior or haan nga full di pinang-accept tayo kanya na. So kitaan tayo lang dito yung kakabsat no baka adatoy duwang mauding iba tatay di hanga in-accept or haan nga full nga pinang-accept ni Jesus Christ as Lord and Savior. Kasi naligat nga talaga agi stand in the Lord once nga tilang kahit mo agtakdir kanya na kat di lang may isang asaka. Supposed to be duwang asaka nga agi-stand tayo kanya na. So balance kumbaga kumbaga DJ nga rod kailangan tayo fully devote our life to the Lord tano na haan tayo pulos nga masyaken. Yung kasano tayo nga ma-develop iti daytoy. Very clear nga una amen tayo di truth. So nagapuan ba ti truth? So actually very clear iti John 14:6 Jesus answered, I am the way and the truth. So ni Jesus Christ ti pupudno. Awan iti kumbaga
amin nga ada kanya na kat pudno. Sometimes dati piti may isa nga in remind kanya tayo kakabsat, ang mo iso na ti pudno, God given us all the truth, pero sometimes we are still desiring kung ano yung mga mali. So mo talaga inaccept tayo kanya Hesus Kristo nga pudno, hanti dapat nga baliwan iti daytoy. Kundi di dapat iti patyen tayo. Because once ngayon nga malis to tayo pala nga mashikan kakabsat, so we need to go back again kini Christ. And then, may katlo kakabsat nga kailang i-share, in-remind ni God kanya, kakabsat DJ, sometimes we are stand firm doon sa mga blessings. Supposed to be, we should stand firm to the Lord. So, daduma, mashaken tayo because pag isistandan tayo lang, kadigiti blessing, di itinigat kanya tayo. So, haan kakabsat, we need to stand in the Lord, kini Jesus Christ. Kasi, amin daduma nga ning kakabsat, kung mapapanunod tayo, Satan will always, mangitid mo iso nanti, kumbaga, nga naman desire tayo. So, pero, kailangan tayo i-double check kanayon nga dapat ipag-standan tayo kini Christ. Kasi once kaming blessing nga or daw-dawatin tayo kini God, iti pag-stand tayo. Alis tuntumot lang nga maikat iti daytoy. So, everything nga fruit dapat ni Christ iti papanan na kin amin nga maawat tayo mapankin ni Christ. Even our life. So nga rod nga ito ni Jesus Christ iti bagina, tanon da tayo kat agsublimat kanya na nga kumbaga buo awan iti kurang na. So DJ, we need to accept wholeheartedly ni Jesus Christ as Lord and Savior. So haan kumbaga itatangagundawit kat haan pay nga kumbaga haan pay nga ti part nga ti kaslang hampay nga naudi or kumbaga haan pay nga this is the perfect time na talagang acceptaran tayo ni Jesus Christ as Lord and Savior. Nguhan tayo nga talaga na in-accept. So tatango, it's a time to nga agbabawi kadigiti madingan aramidan tayo in the past. Kasi narigat nga rin ko nagtatay kakabsat, narigat stand in the Lord, no adapelang diti half-hearted, nga agdadwa tayo pelang kinigad. So dapat buo nga akseptaran tayo ni Hesus Kristo kasi buo na tayo nga met nga in-accept, kumbaga dinalusan na tayo nga si bubuo. Haan nga, awang pulos iti kurang na. Tatangaro gagundaway, akseptaran tayo nga napudno, buong puso tayo nga akseptaran ni Jesus Christ, babaen iti sangkabasi nga kararag. So, dawati nga rod nga tuladen dag, kada iti nga kararag nga naipas buong puso nga aramidin iti dayto. Let's all pray. Amami nga nalangitan, agbabawi ak, kadigiti basol nga naramidag kanya. Pagkawanan nak, O Diyos, kung naman digiti nagkurangak, katatangarong nga gundaway, amok, nga ni Hesus Kristo, intid na tibiyag na para siya kat madalusan. Kat itatangarong nga gundaway, akseptarek isuna ni anak mo nga ni Hesus Kristo, akas Diyos, kinin manang salakan tibiyag ko. Agyamanak, iti baro nga biyag, ken Espiritu Santo mga kanayo nga mangrimay kanya. Dati nga ro ti dawat ko itinagan ni Hesus Kristo nga po. Amen. So praise the Lord. Tatang nga gundaway agtultuloy ti nga rod nga aramiden amin. Haan nga para kadigiti ititid na kun DJ para kinigan. DJ lang met Brad. Diyos ti madaydayaw na nibod idi itaken inton ingana. Praise the Lord for the message of the Lord through the life of Brad Denmark Benavides. So, yung tingaro din iti announcements tayo kakapsat, iti daily or naduma-dumang activities tayo. So, Lifeline, maang-angay every Wednesday. So, feel free lang agi-share iti link kakapsat, kadag iti friends, relatives, and even family members. So, Lifeline topic review, maang-angay mo every Thursday to Tuesday. So, adda iti naduma-dumang nga groups kakabsat sa Sabaliti group ti Webes, Friday, Saturday, kakasyay
And nuhan kayo man nga nakapag-join, adda lang dagiti videos ito'y page tayo, Lifeline Ilocos. So, dapat nakwa YouTube channel tayo kakabsat, same lang iti anana. Okay, so DIPF every first Saturday of the month, maki-communicate lang kadagiti mang Bible study kanya tayo, tapno amo tayo no yan na iti venue, kun anada iti dadu mga announcements in connection to this. Next is Freedom in Christ or Encounter God Retreat. So, let's pray kakabsat nga adda nga talaga iti face-to-face into June 25, 2022, and we as well pray for the venue. And Sunday worship services, 8:30 to 10 o'clock a.m. face-to-face, simultaneously di kakabsat face-to-face and live via FB page and YouTube channel. Ijay Cup Building no kwa iti face-to-face second floor. Okay? So, the episode class tayo every Sunday from 1:30 p.m. to 2:30 p.m. But that tayo naka-hold kakabsat kasi the deity, dadu mga, or adan iti, na in charge kanya dang obra. Dagijay naka-enroll ka na ito. Okay? So, hindi nga rin iti closing prayer. Ate, Jonah. Sige, praise the Lord, kakabsat. So, inte garo dagkararagan kakabsat. Let's pray. Our gracious and sovereign God, we thank you and we praise you, Lord. Iti gundaway manan nga inted mo ti sabtunggal mo sa kada kami for this opportunity, Lord, nga manggagan manandel gito'y nakapinpintas nga balikas mo, O God. Kat Lord, idawdawat mi, O God, nga sikay timang tulong ti sabtunggal may sakada kami to persevere, O God, nga stand firm in faith, O God. Iti love mi ken ka, kat all the more pa'y Panginoon nga maging deeper through your words, O God. Lord, thank you nga sika iti manggay ti sabtunggal may sakada kami, even dagiti agbibuya, O God, and even dagiti tattao pa'y Panginoon nga iti aglawlaw mi, O God. Lord, thank you nga sika iti tultuloy nga mang-remind kada kami no kasano ka nga kaimbag ken ka-faithful iti panagbiag mi, O God. Ket no daduma hami man maawatan dagiti challenges, O God, but Lord, we pray nga sika iti mangtulong kada kami nga umunog pay dagiti nga pannakaawat mi maipapankin ka, O God. Lord, thank you for all the lesson ket sika garod, O Lord, iti mangi-impart iti puso ken panunot mi dagiti nga balikas mo, O God, ngahan mi pulos nga malipatan, O God. Agyaman kami iti panang protektar mo kada kami, babaen iti Holy Spirit mo, O God, nga mang-remind kada kami iti inaldaw-aldaw. Idawat mi garod amin dagitoy, itinagan na po mi nga Jesucristo. Amen. Good night, kakabsat. Amen. Praise the Lord. Good night, kakabsat, and happy birthday kay Brad Denmark. Happy birthday, Kuya Dan. Thank you. Belated happy birthday din. Ay, do gayam, do nga June, do nga December. Pwede nga rin, December, June. Ay, middle and last. Okay, Praise the see you Lord. ulit next Thursday. See you, mga kabsat. See you, mga kapatids. God bless everyone. Bye.